Amerika rukona ni ema ba fulan ho descobra bat ni bema kita sidak ba. No transporte ni bema kone velocidade la laisliu ni bema kanaran roket. Bagi ani benu sira imperna nun kala sama astronaut sirane at fili fali mai ye itni mundu. Sira mai fali ho roket na fatinka onsa. Ne ye bi mana ne ta sira mutu kon sama astronaut sira fili fali mai ye mundu. Astronaut makai masira nebe sehusi tunya planeta bafali ya planeta Siraselu. Liusi roket nebe maklori astronaut sirane ba planeta Siraselu ke luar angkasa. Roket irakne halo husi kompani SpaceX nebe makariusi Elon Musk ke servis mutu khagasa. Astronaut hirak nebe mak bai luar angkasa ne sempre sirane misal nebe maksira tu halo. Ka orang melusi governasan dunia. Ini wanyira misau hiratne astronaut halotona ceriteng filfal mai iya itnya mundu ka itnya planeta. Belum sira itu telah tiene kata astronaut sira nebe atu bai luar angkasa transport nebe sira uza makroket. Tapi belum sira pernah nengkale. Sama astronaut sira filfal mai iya mundu. Ia luar angkasa ya Fatin dan Nabi Hanaran Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Fatin dan Nabi CNS astronaut sirnya Helo Fatin durante sira se ia luar angkasa. Sira bela hela tafulan ia Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Sira ni misalnya maka hal ne hotu. Wanira misalnya hotu ana maka astronaut sira tenji fila fali ma ia mundu. Astronaut hiraknya ia obligatori la osa da tene de moris ia luar angkasa. Mabe sira mos ia obligatori ata tene konaba dan sama bel fila fali ma ia mundu. Nune astronaut sira ia teknik khusus nebe mak astronaut sira uza atau to ia rai hodiak. Diferensi momento sira ba ia luar angkasa tambah sira uza roket. Mabe ia momento ira sira fila fali ma ia mundu ne uza fali mak parasut. Con certeza kata Klaus parasut nebe mak bayi mau dibertama ia atmosfera murnian, atmosfera luar angkasa ninian. Tama pressão nebe mak diferente usia atmosfera wane, pela halo rahun adia ida karik ne desenho tamanho nebe mak laduntos. Astronaut sira atu fila fali mai mundo sira precisa duração tempo durante horas todo kalima. Tambah nema sira precisa tama baia rangkaian kapsul roket luar angkasa nian. Ebe maklot notaka halometilos. Depois mak kapsul roket luar angkasa irane sihasai husi Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Ebe hodirasan watu mai ia mundo. No kapsul irane kontrola husi komputer. Kapsul nebe mak astronaut sira uza atu fila fali mai ia mundo ne para parte tolu mechanism. Orbital module, descent module, no instrument compartment. La significa kata parte tolu ne berato hotia mundo. Tama parte ida instrument compartment ho orbital module aihan ia kamar atmosfera tama pressão manas nebe mak makas tambah ho velocidade nebe mak makas liu. No astronaut sira to ia mundo ho det mak descent module. Parte de nebe desain khusus astronaut sira atbel to ia mundo ho salva. Nebe mak ia capacidade ho ditahan pressão atmosferanya iliu manas nebe mak hetang husi velocidade nebe mak makas. No wanira kapsulnya damani atmosfera murninya mak velocidade husi kapsul se reduz. No wanira besikona mundo ho 8,5 km maka parasut nebe mak ia kapsulnya laran automaticamente bloquean rasik. Yani con certeza katak nefo beneficio ba astronaut sira tun rai holeni. Naya momento nemas mak momento nebe ba astronaut sira foi no científico gravitação murninya. No tim evakuasi hari heradet yang monitor hari lalai evakuasi astronaut sirane. Astronaut nahihat nebe mak ventila kali mai ia mundo. Astronaut nahihat nebe foi mak toi ia mundo ia 14 de outubro tinan rihun ruar tolu. Nebe mak ia luar angkasa durante full nenialaran. Nebe mak desde abril 2022. Astronaut irakne tuni Atlantik ia tasibum Florida. Astronaut nahihatne composto de astronaut na Italia America na Italia.
Pero sira na may informasyon kung ano astronaut sira no katalua subscribe, like, no share, tutan. No katalua, usikiala komentar.